Kien il-jum tal-ħadd l-20 ta' frar tal-1983. Ajruplan tal-Libyan Arab Airlines kien għadu kemm telaq minn Tripli lejn Sebħa, vjaġġ internament fil-Libja stess vjaġġ li kellu jieħu ftit tal-ħin. Madankollu 10 minuti biss wara illi telaq mill-kapitali Libjana l-ajruplan jinħadaf minn żewġ Libjani. Dawn jitlu fejn il-kaptan u jordnaw lill-kaptan sabiex iddawwar ir-rotta lejn Malta. L-ajruplan tal-Libyan Arab Airlines inħataf minn żewġ żgħażagħ Libjani, Tawati Mansur Al-Mahdi u Abd Es Salam Abdu Kilja. Armati bil-pistoli u hand grenades, jitlu fejn il-kaptan u jaħtfu l-ajruplan. Għal-ġurnalisti Maltin, ħtief ta' ajruplan f'pajjiżna huwa avveniment rari. Fost dawk li assistew miqrib dak li ġara f'Park numru 4 tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, il-ġurnalista anzjan Charles Flores. Aħna li konna naħdmu fl-aħbarijiet dik il-ħabta, il-fatt li kollok ajruplan hijackjat nieżel Malta, diġà fih innifsu aħbar barra mir-rutina. L-ajruplan waqaf Park numru 4, in-naħa ta' bejn Ħal Farruġ u l-Imqabba, imdawwar mill-forzi tas-sigurtà. Fil-Mitjar bdiet operazzjoni sħiħa bejn l-awtoritajiet tas-sigurtà tal-pajjiż, l-ajruport, il-forzi armati u l-Gvern Malti. Konna qed naraw kollox minn ċerta distanza. Dan ifisser li tipprova tivviżwalizza x'inhu għaddej, il-forzi tas-sigurtà ma jħallukx tgħaddi. Fost il-membri tal-ekwipaġġ kien hemm air hostess Maltija, Marian Stivala. Il-pirati ridu biss fuel u jitilqu minn Malta lejn il-Marokk. Matul in-negozjati li tmexxew mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dom Mintoff, il-Gvern Malti dejjem insista li l-ewwel ma jinħelsu ikunu tfal. B'kollox fuq l-ajruplan kien hemm 30 tifel u tifla. Għandek l-istorja umana, traġedja umana li setet seħħet, kellek it-tensjoni. 3 ijiem il-ħtief il-pirati ċedew u ħelsu lil passiġġieri u lill-ekwipaġġ. Xarejn wara, nhar is-Sibt it-23 ta' April tal-1983, Tawati Mansur Al-Mahdi u Abd Es Salam Abdu Kilja ħallew Malta. Ma nafux minn hemm lem hekkux vera ttieħdu l-passi li kellhom jittieħdu fejn spiċċaw jew x'ġara minnhom. L-ajruplan biż-żewġ Libjani ħalla Malta fit-8 u 7 minuti ta' filgħaxija lejn Tripli.